Buruviro bitano by'okwezi kwa mukaga Uganda negita amahanga gandi munsi yona okwijuka ekiro ky'ebitwehinguririze n'ebyobuhangwa ningashi World Environment Day. Omuringo ogu abakozi ba company ya China National Offshore Corporation erikutebekanisa by'okutimba amajuta aha nyanja ya Albert bakwatanisize hamwe n'abatura b'omwaro gwa Buhuka barunda n'ebicupa n'ebiveera hotiroho no kubyara emiti y'obuzarrano. Omukolo gwe tukoze leero amacupa gonna tugakunganyiziza era tugatutte ewaffe tugamanaging bulungi. There's a proper process taking care of disposing gana amacupa. Then ogenda mu maaso tugenda kuleta n'ekyuma ekijjogga kubanga bwe tugafuna tugakollectinga nga mu community ne tugakwata ne tugakubakuba abantu ne bataddamu kukola ki bakasuka around the place. Kandi kugira ngo icweke eki kina abantu bengi abarukitahamu abamwe barugobuseri usually naba emitwe yabo ya waste disposal ne betabonere ako kwakwire mukanana tukija twabegitaho kugira ngo tuboneze ibicweka byitu konkeri izoba twantuza ikiro cha environment echensi yona. William Oneni chairman w'ekyaro kya Sunzubi aha mwaro gwa Buhuka omu district ya Kikuube nagira ngo ebicupa n'ebiveera nibireeta abashubuzi b'ebyokunywa kandi nibihenderera omu maizi g'enyanja ya Albert ekitiire ebyenyanja n'ebirikutuura omu nyanja omu kabi. Kama wanakata simu moja kubwa kitu kila gazeti wanaleta mara moja wanashoma kwa simu. Kafara wezi toka mara moja kukimbia kama iko kwa simu. Lakini kwa mwaka nje hivi mara moja inaleta shida yote juu yetu. So today is a very good start, and I think this is will be last in the future. So we just work together to make the environment more beautiful, more friendly. Abantu bengi okumanya ngo muyangwa bachikosa munongo buvera kutwara buri kimwe cyona kandi bahiza kubukosa babura kuteka omumiringo ikire. Devin Kima orukuru rw'enshonga z'abantu na company ya China National Offshore Corporation nagira ngo binentekateka zo kureta ekyoma ekiragumeni ikikora aha bicupa batashishire bitwehinguririze. Okugira report y'ekitongole ky'ebitwehinguririze mu mahanga geterine ekya United Nations Environment Program tani miliyoni 900 z'ebicupira nizikorwa buri mwaka. Gashoka nogaba Ambrose Katoto.